Hi guys! Today ule hi veng na ka fanunan kan lo lang le a veng na hian wak kan tuma kan veng a ni achwa ka bo ra kan wa me ma tin kan channel kan YouTube channel a 5.5k zanga le zanga plus subscriber te ha kan nei ta heng ti ke ma ni ringot ni loving Pathian nin ma min khawngaihna le nang ma ni thin lawmthu so mi la subscribe sak na ni kan lom ma ni ti kha kan ron soi tel le bo kan ni tuna hian dar som arido na kan wak chan do na ni voin hi Wednesday ni som ni paruk me sang ni som ni pakhadania chuan kan wak ma in kan chwa ma hian in kan chung kwa in trong chai na hun kan mang china chuan holy oil hi kan siama pandemic covid alo ni tak china hian in holy oil te kan mu lok ang chewang lok ole hi na china ka walak lok khani hi holy oil kan tin ya. What is the name of this? Morocco oil. Morocco oil. Yeah. Morocco oil ni ang oil po khaman theya. Holy oil hi michan khachuan pui thuna atha ka po an ngai the me theya. Ima sila ke mani chungwa chan bible kan mu oil hi iswa krista angin caution upate in damlo chunga kot katin oil mangin trong trai ro city te kan hua kan ngai thuta kan ni ke ni chuan asiam dan khathil har kha ni lawa oil kha kan Pathian hnenah kan hlan thiang lima kan ring boka chuan kan rin na kha Pathian ni na sha mala so ma tun thleng me hi kan chwa hian in trong trai na hun kan mang china chung kwa in kan chwa pian in le kan lo ho in Pathian hnenah de lawmthu kan sui china chuan in kan trong trai zo kan chi pa hian emo arim chang la ya kan far khat emo kan fara te chuan in kan chhuak chin ta kan lo ho in kan trong trai le Pathian hnenah lawmthu kan sui khati khan kan de china ke mani po kan ru po kan athlamwan thak kan ti chuwang chuan in ke ni chung kwa po hian in hetia covid pandemic han ni chhotak no hian hetiang siam hi try in kan share kan trong trai na bible kan hu amun tam taka thuthlong huya le thuthlong thara te kan hu James chapter 5 verse 14 ha te ni an le markaz te mathaya te le mun dang dang khan kan hu te chuan in he oil hi kan chi pa hian in far khat cheu kan fara kan trong trai chumin no chuan in kan chuak ngam chin chau ni covid 19 hun lai phei chuan in tun huna phei chuan in he kan thlaman pui ni lovin kan trong trai na kan rin kan Pathian kha kan thlaman pui ma mu theya thil kan ti thei ve ani wangin kan thil ti po Pathian in mala som zel nin kan sha chan hei holy oil ani san trong trai na kan nei nga te chuan in wak turin kan kalanga kan wak na video te kha kan ran tilang don chu ni jong kan trong trai lo kang jong kan wak don nia i wak don ang ole mang te tengka ro bete ako ro sama hi kan pot chwa ania lang kan pot chwak pheya chuanin dinglam panga hian kan wak anga ta sam ding ra thla kala lak ng che hai ra le I like sunshine too. Rồi, cái cảnh chị thế nha. Birds. Birds, that's it. Ito ito ka lang. Mami, okay ito ka. Yeah. I love you too much, Mommy. I love you so much too, Bete. Come here, let's cross the road. Come on. What do you want? I want to play with Daddy. Alright, Daddy is working now. Lots of flowers. Ito taas mo ba yung post la?
Imposto nam sa tasan. Kan ini sa kanya naman hindi ini sa chauh. Nagtarawang pawh dito ba? Yung kanom na hiyanin lockdown hi partial in chan ve te mayang tiang chuanan lockdown kan hip to a mahse la mi hin la film kur le in ka sha wak te bo hin la tlem a pui pun na te po mi khan la tam lu tuk ngai la wan han le a zavai kan lawmthu nia helai mun hi park ania we walk puina park bi ka siam ania amun hi anwa ma hi hring dup meya tin heta kan huang cheunga dustbin sen heta mor o kan hoi phelo kan dustbin sen o ma hi we an lo ek pala pai na tur mun bi ka dustbin bi ka tan siam kha ani da nga dan hi hi tikhanin kan let phele ta kan local na lama bok khan kan na hun hi soifo to ang khanin ditkot ania ditkot hi town ania Oxfordshire county noya omania county chu country ram emo state a region khat soina ni me kan amna po hi ka Oxfordshire county noya ni a city kan ti ai chuan kan county hi alian jok katina hwam jaw jok bokani tikha kan soitel lokani so kan ma building var achung sen so fleet meadow hall ani a community hall ani a baptist caution kon in khom na nan mang ve bok china helai baptist caution te hi helai bi ka loi ho hi antam lawa upa de ve kan ni boka ke ni po kan vein khom ve china mahse sunday school te amlo wangin ui chungin kan in son sana an fel an bula omte no ama mi tin ngai sak ani te chuanin thiam kan kal zela hi thiam kan han chuak pheyanga helai hi kan in hnung lampang kha lo ni le ta a ti chuan so laya son kong cross na ama kong kan cross anga kan in opposite lampang a park kan han thleng phei le don ta ni thiam kan in opposite lam park kha park a pohan mi hen tam lu tuk lo ma se mi an local pal chuan kong te kanin kyan sham in to pal kha kan lau ani kan fano hi kumli ani a tuna school kal to turin ni a ma se thlathara lo local tir kha kan rel ruk tewa school admission te chu kan ti fel to a yan min local sia helam panga ding lampanga kan peng le loka an kaliam hnuwa kan vachwak phei ve lenga kan wak chunzom le dona helai hmuna hian thing moi tako ama he thing he kan tilang chiang ange come on wait they come this side. Let's see here. Hey thing hi amoy a willow tree ani o nakina ka lo en chiang le anga ka chiang cha lo thing ming hi ka shelu tuk lo di chan kan wak chunjom le ta helai mun hi ama mi ang thau khan we wak we na nan mang tlang puya ti chuanin kan chuak chauh ze langa so ta kong pui an tak ti me anga main street wa phat cha si lo kha kan ba thleng pheyanga tumlai pangpar par hun ni a pangpar moi tak te omang nakina kan lakal le anga hi a second main street dewani a park atam ma anin sakdani he ti deu veng hi ni atin kanom na khwa hi arei to le a archaeological evidence alan dan phei chuanin
kum sang kwa le ti mishing an lo cheng to ni in archaeological study chuan a soya helai hmuna hianin mesolithic age te neolithic iron age te le bronze age ami thili do te kha kum sang ni soma an thil lai chwa jengin an hmu theya kan soi vek seng lawanga tun chuma chuan video hi to em awangin nakina le peka kan ran tilang le anga niwa sela thil pakhat kan soi du chu helai hmuna hianin di in saklui tak achung di ma seram taka chil te hi la om nuala ni arei to emema akhwa hi alian lutuk lawa ma se te chelawa area zaw zong hi kilometer kwa le ti ni in mishing hi kumsang ni som pakhat sensa salan dan chuan sing ni le sang vok velan oma tuna chun sing thum vel chun ni to nga lo rei vele ta mun poimo tak oma railway museum the railway station te oma mun hlui tak lo tur te kha om vele office lian te po om ve nal boka chan alright chanin kan wak na hi kan in le kan che vel khan ni de ubera main road kan watleng phei lawa bazar na le office mun pui po kan thleng phei lawa ni danga da ala na kan tile don nya chu chuan he kan in area kha kan va thleng phei le ta a ti chuanin he kan in peng khan ni a chuanin kan in chu chang tak chuan hmu thei lo ngani ma sela so ta sun car sen din na so kan in ani a kan video chuan kan la phei kan vala lut kher lawanga tun chumatan chuan kan du tok phatanga kan video min lo thlirsak ka tin min lo wak pui awangin kan lom tak zeta ti chuanin chu ba ka chuan 5.5k subscriber nei thiam in jam tu pathian hnenah lawmthu om sela in chunga po khan kan lom tak zetani nimhan nuam phot ule tun chumatan chuan have a nice day bye